Tātou. Ki te korero heu mo te Ao Toi I tēnei rā, atu I te teko karaka ki te paipatano o te rā. Me haere koe ki kati irirangi kati net, I reira kia Kaore FM. Ana ko tāku, ana kei te korero heu mo tetahi mahi I kitea ai e au I te wā whakatai mahu inu iho nei nā. Ana he mahi kapa waiata hāhi me ki, ana he gospel choir te me kitea ai e au. Ko tēnā tetahi mea tino parau atu, ana kei te mihi a hau ki a Olama, koutou katoa, nā koutou, tēnā ka nei nā mahi tēnā koutou. Tēnā koutou, ino hoki I kitea te huina o tēnā hāhi, tēnā te hahi o puka, te hahi o rarotona, te hahi o hāmua, te hahi o mātene, ko te hahi Māori o mātene. Ana wene momo mea, he rawi hoki te honono o nā tānata, he tino pai hoki nā waiata I metia ai. Nā reira, koutou mai, korero he mō wena mea hai te teko karaka I tēnei rā. Ko Peter Cleave tēnei e mihi atu, kia ora mai, koutou katoa.